Good morning. Busy na kayo. Good morning, love. Good morning. Today, and pang 2 days. Day 2. Wow, kalami sa saging. Mga pimi kay maglayas, magpiknik. Ako ka, ito guys. Mahaus kayo. Dami atong mo na na dili sa atong alba. Kay wala siya. Hilagad ba yata niya? So, right good. Dati buhok yung dadlaw ron. Oo na kunti. Gusto niyong kape, timpla lang mo ha. Oo, mainit na. Mag-reach sa ako. Hindi na ito. Sabay-sabay na siya. Oo. Marmilado na. Isa tayo gustong magkuhan. Adto misa, magkuan mi mag tour mi tibuok. Andaw. Tibuok unsay ni tibuok pungsyal. Pungsyal. Tuyo ko na mo karon, managsayo kayo. Sige. Mag-prepare sa mi kayo. Within 1 hour and a half, mag-abot na nga mo mabot na nga mo sakyanan nga among rintahanan. So tibok mi adlaw. So 9 alas 9 sa morning hangtod alas 5 daw sa gabi sa hapon. So nagsayo kami ng mata. Labi na ranay na. Ang imo is Swiss kang lani. 141. Ngano man doon? Ngano na hundra kuan man? Kaya ano man Ili ka kumafem plus 2. Ah? Ili kami tretong kumafem kung yer tiyo. Hindi man gumati yung Hindi, automatic na Hindi ako manunting. Okay. Kasi yun yung automatic. Hindi na 140. Ang ano. N. Ang euro. 66. Oh? Okay. Kasi binalakot man sila. 140. 140. 166. 142. 142. Ang saan ko ah? Better na. Uy, wag. 1,000 na. Okay, spend mo yan siya. Takulog. Sa Koy Swiss. Kayo sa... Dako Swiss ano? Binaranay. Ready na kay malakaw nami. Tapos, Among basura ipanglabay. 9756. Ulan. Nakuha mo nakuha. Wala ka na. Magsabog si Max Chris. Love. Oh, Love na po! Love! Love, magsabog! Magsabog ka! Wow! Ako na, video ko direct. Bahala ko direct. Ang view, wow. Lagi. Miss Laila, sige lang video. Tayo souvenir ane. Morning here. Hanap pa naman taxi. Omne! Good morning. Kuya Bas. Bayabas. Sagbot nila diri ang bayabas. Dara o, hinog na. Hinog na ang bayabas. First stop, Câmara do Lobo, the fishing village. Yes. This one over here. We'll stop first there. From here, there is half an hour to get there. We stop there, we visit the village, half an hour there. Then from there, we go up to the cliff, Cabo Girão. It's the glass platform. It's 580 meters high. above the sea. Above the sea, yes. And it's like this to the sea. It's really, really beautiful. Then from there, we go Ribeira Brava. We visit Ribeira Brava. And here we decide, if the weather is good, we go up to the top. It's good weather. If it's not good weather, then we decide when we get there. But the plan is this. Normally we go up, Paulo da Serra, cross the plateau, Porto Muniz, the natural swimming pools. Then from Porto Muniz, Ribeira da Janela, Seixal, the waterfalls, São Vicente, and back to
Home. It sounds good. But all depends on the weather, on the way we decide. The weather is follow us. Yes, looks good, but another Sa mag-group gihapon. Agrap gapon. Seatbelt. Fasten yung seatbelt. Mga mayaman sa kuano sa Sweden. to take to kitchen bin. This something like that, okay. And that later on I put there. I take the rubbish in back. Yeah. Put in bin. Yeah, you can. Yeah. Oh, Yeah. it's Yeah. very expensive But- in Sweden, but you know. You can cook that. Yeah, we cook and we eat. Yeah. Yeah. So, we can eat that. Could you please Okay, you have to teach me Yeah. how do myself as well. We don't eat the banana. Yeah. The guys cut the when they have the banana already. Take the banana, And throw cut the tree, put on side. Yeah. And sometimes cut in small pieces and give the cows or this and that but animals. Oh, magdala tag banana. You export a lot banana. Tons all year we have banana here. Winter time, summertime, yeah. We export a lot. The most Lots we of export, banana. we export to my land, to Lisbon. Okay. Lisbon, Port, Algarve, yeah. Banana area. Banana everywhere. Banana everywhere. Yes. But it's a good banana. What is the name of this place? This Camara de Lobos. This Camare. This Camare. That banana have a good quality. Can you say it again so I can remember it? Camara de Lobos. Okay. Camara. Canara. Nana Canara. Camara. Camara. Yeah. C-A-M-A-R-A. Yeah. Camara. It is Camara de Lobos. Lobos in English is wolf. 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 Oh. Wolf. Yeah. Before, when you discovered Madeira, here in a little port we have here, you find a wolf come from the sea. Known that, yeah. But now only in another island, deserted island, we have that. But here in Madeira, we don't. Sometimes we come around for 1-2 days and going back to another island, Desertes. Desertes is another island we have in south, not far. You can see it come from here, come from Madeira. You can see that island, but no one living there. It's a natural reserve there. Yes, and one with 32 years old is died, but the rest still alive. Yeah. And not only one family, something like that. The most family is big, is 8, 10, 12, 8, 10, 12. Okay. And the fishermen, you know, the wage is very small. Yeah. And for when you have a big family to give Yeah, the I feeding see. is Yeah. a big problem. This why is the most. Yeah, I understand. Or, now it's okay. We don't have children some like before. Now it's 3, 4. But before, talk about 50 years ago, it's something like that. So are we going to stop here? Now you have stop here. Is at the center. We stop there. Then take a over there. You girls, you going out. You can film. There. Yeah. You have to see the small bay here before you have a lot of wolves. Yeah. Come from the sea. Yeah. Buro. Yeah. Bukan nito na wala na. Saan sa? Ang na pa may sa kanang iubo ka kay nag-uwan. How do you feel? Hello. 20 minutes sa tadiri 20 minutes daw. Ingo siya. This namangi pa daw to siya pod. O sige na, ligo daw may. Mga ligo maka mo. Maligo ta. Dili dire. Uy, nagdamo ka na sa bikinsot? Oh. Ano bikinsot? Sa ate, ready na lang. Kinukulit ko. Ready. Dito.
Ito na, ni dagan ni Gina sa taas. Ano yan eh, signature post niyan eh. Oh, signature ganun ka. Signature post. Ha? Ah, dali na mo. Lagi. Hala, oy. Kapoy na, oy. Ay mo pa buang-buang jag saka, ha? Tama na tong ganina. Oh. Signature post niya lang ano. Iligir na ihagin ang kuan. Sige. Musaka jud mo? Tinuod mo? Saka. Balik mo yan doon sa taas siguro? Paunahan sa nato sila. Paunahan sa nato. Tingali ka ninyo ta, alam. Paunahan lang dito, pauna sila. Pag di mo balik sa kata. Din ka mo ha. Oy, din ka mo kung mupusitan eh. Oo. Dali lang kayo. Bukas. Hanga club. Hal bilab. So far dito ate natin. Uy, ka nice. Hangak, kaya. Hangak yawa. Ha. Teka, kapa-kapa naman to si Gina, uy. Mamo na yung paborito. Always ready. Dali, hinay ka dango. Nausa mo ka muna makikakatay. Hoy! Paghinay. Slide. Ay, bakit hindi mo eh? Ang ganit sa... Agad. Slide kayo. Uy, guys, slide yun. Oy, pag hinay tawon mo. At mga batan mo. Madulas tayo hinda. Kuan day jud sila, oh. Mas kada ba? Anak mo tanaw ko na. Apila po, kudur. Oh. Bito. Ato ra pista. Sige. Oh my God, anak, kanino kayo? So. Selfie ko be happy. Oh, sige. Sige, nilap. Apil? Good. Ay, Linda, careful. Paminaw, ha? Piste. Ay, pag-ana, Tijina. Nag-live na ba? Nag-live. Ano pag-ana, Rumsa. Slide ka ayo. Kadi akas tunga dai di kas dili kita dulu kilid. Sige, te. alam, no? Ako ang alarm. Okay, good. Mamali ka ta? Ah. Ikaw, bakit lagi ka paligyas ka din? Ah. Paginay. Dalinas ka, Dayna. Sagingan man daw ni nga umrudi ko daw, no?
Ang galing naman. Palit ang saging. Iling na, car. Waoy. Alagi kayo po ano eh? Car? Ay, nilig mo plus siyang car dito. Wala, dahil car mo. Concha de original. What in the recipe? Bugiraw. Kaya mo ba kung mas gidi-gidi? Wala ka? Adi-adi. Oh, sak ikaw. Oh, di kita di na to di na to medyo atong one karon nga adlaw. Lakad tayo sa city, kapon yung mata ko parang ganyan. Sumbi ba? Sumbi. Okay, O kahapon jud oy, kuan ko kaayo ba. Murag sumbi bitaw. Parang hindi mo enjoy ba kapag pagod ka rin? Pagod, oh. Ano kaya ang pwedeng bilhin dito na Oh. sa lubong? Ah, okay. May Ronaldo, oh. Sa Rolando. Ari sa tankin, ay, sari. Picture na po sila, oh. Walang ano, entrance. Mga terrorista na gid sila. Ah. Ay, nang linok. Kaya ba yung Wala na sila Ano sila kuan. dito na, dinero. Lagi. generous kayo? Para yan na siguro nato pang entrance. Dili pa siguro. Kuan gid. Ooh. Ay, Diyos ko, Lord.
Vielleicht nach 5 Minuten können Sie noch weiter hier auflaufen. Dili ko dira oy. Di tanaw ra gud oh, Bildo. Oh my God. Bildo siya. Bildo tapos siya ka maglakaw-lakaw. my best. Daling na bakal ko. Goyen, goyen, goyen. Goyen. Chicken. Chicken. Like that. Look and dance. Oh my God. La 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 la. Diyos ko lang, di ko bahala mo dito. Bahala na mo diha. Grace. Grace. Close your eyes. Saan tate? Kung mahugmak lang, shoot yun. Shoot first yun. Shoot lagi, di makaya. Di makaya, di makaya. Akong picturean ra sa ilang. Come in, love. Go do. Ikaw mo, mana mo? Ha? Di ko. Di ko. Di ko bahala mo dira. Adi ko. Sila bra, sila bra. Ala, ala, ala. Si Manang gani o? Ang grasya. Kumian. Come in, love. Si Chris, ano? Chris. Oh. Chris, videohan ta ka. Video na ako, video nga rin. Picture sa Linda. Shoot first, good lagi. Sige ko sa glass. Yeah. Kanang picture sa kubi. Ako dito ako nagkuha ng picture lang. Ay mo anak ba? Bahala mo dira. 15 ni si Rodora. Okay, isa pa. 8, 2, 3. Isa pa. Di hadlok. 1, 2. Ipahigda mo na eh. Ipahigda ka, aron na kong hawan. Lo, ginoo ko ni Uyog. Hala ka, hala ka, hala ka. Uy, hala pang hawa na mo diha. Na. Bahala mo dira. Dali ba, dali ba? Chicken, bangkat stuhan. Dali mo oy. Kuya Bug. Dali, Ate Mili. Grace, Grace. Bimos si Bruwa. Uyog pa yan. Ano yung paghawa na Huy, pangawa na mo dira. Dali ba? Adili ko. Bahala ni Dina. Bungee jumping is in the Griffin. Uyog ba yan? Uyog. Mga pigis kayo me. Diligid pwede ko dira. ang ako nagkram na ko ang akong tilay. Nagkram na ako nagtanaw pala ganit mo kundi. Kumiyan tilan. Atilan, cha cha cha. Mura mo okay na oh, ang mga tao ingon sila. Ka, Jen? Oh, alaka. Dai, picturing mo, Ate Mili. Picture do ka love daw. Sabi ko lang, dahil. Masyado malapit. Grabe. Uy, Linda, pag esto still. Picture dahil. Bahala mo dira. Atilan, kung atilan. Sundog ka mo taos. Tilani. Lam, dali lam. Ali, door. Mar, ali. Ah, yakume sen. Okay. Ihigda, te, ihigda, te. So, Oh, yakume nu. Ko, dahil. So.